وبعثه مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. آمين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام على رسولنا محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وما يضل به إلا الفاسقين. أولئك هم الخاسرون. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ولذلك لعلكم تشكرون. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. Allah'a hamdolsun. Ramazan ayına bugünden itibaren başladık. Malumunuz 11 ayın sultanıdır. Biz de sevinçle karşıladık bu Ramazan ayını. Bugün oruçluyuz. İnşallah bugün mukabelemizi de yaptık cemaatimizle beraber. Malumunuz mukabele Cebrail aleyhisselam ile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında karşılıklı Kur'an-ı Kerim okumadır. Peygamberimizin de sünnetidir.
ve İslam geleneğidir de. Bu geleneği biz camimizde senelerdir, asırlardır devam ediyoruz. Biz de bu geleneği, bu sünneti devam ediyoruz. Büyük halkalar oluşturuyoruz. Hafızlarımız da bize eşlik ediyor. Ve camimizde yaklaşık 500'ün üstünde bir cemaatle bu mukabeleyi yapıyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de yapıyoruz inşallah. Teveccüh çok güzel. Yani Kur'an-ı Kerim'i zayıf olanlar da takip ediyor. Kimi tecvidi zayıf olanlar takip ediyor. Gerçekten Kur'an'a gönül verenler takip ediyor. Çok büyük bir teveccüh var camimize ve mukabeleye. Hocam bu mukabele sayesinde böyle bir sıcak bir ortam da oluşuyor böyle bir kardeşlik. Muhakkak yani bir ortam da oluşuyor. İnsanlarımız, cemaatimiz, Müslümanlar bir araya geliyor. Birlik beraberlik oluşuyor. Bir muhabbet oluşuyor aramızda. Camimizin gölgesinde buluşuyoruz. Hayırlı mübarek olsun inşallah. Ramazan-ı Şerif'ten bu Kur'an'ı okumak gibi bizim için, yani Kur'an okuyanlar var ya, onlar direkt cennete gidecek. Çünkü onlara rehber olacak. Kur'an-ı Kerim rehber olacak, cennete gidecekler. Dünyanın da aynı öyledir. Buraya geldiğinizde ne yaptınız? Mukabeleye katıldınız. Nasıldır? Çok iyidir. Siz gördüğünüzde Allah hayrınızı da kabul etsin. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Elhamdülillah bu Ramazan'da buradayız. Ulu Cami'deyiz. Her sene olduğu gibi yine bir mukabelede yaşlılarımızla, gençlerimizle beraber inşallah bu mukabeleyi de Ramazan boyunca her gün bir cüz okuyarak tamamlamaya çalışacağız. Yani berekettir, şeydir, ta Hazreti Cebrail ile Peygamber Efendimiz zamanından gelen bir şiardır mukabele. Mutluyuz yani Ramazan bereketi her zaman bereketiyle Ramazan gelir. Mukabelemizi her gün bir cüz okuyarak tamamlamaya çalışacağız. Ulu Cami'de yani cemaati fazla olan Batman'daki en kalabalık camilerden biridir. Yani biz de buradan olmaktan mutluyuz. Bu sene de biz katılacağız. Allah'ın izni verirse biz de belli sayfalar okuyarak mukabelemizi tamamlayacağız inşallah. Emş buna ibadet etti nevri. Emş malakı sadaka radbin. Saad Bey yazdı. Emş kora dezmeja xodiki. Emtene camiya mazın. Kora Kur'an'a sirtkin. Jibuna xodi, Resulü xodi ve rojama mübarek ve maharoji. Kuha qad 11 ay sultanı değera hej Müslümanı. Eko zanbe, şkol zanbe, eko zanbe, şkol zanbe. O daimci evaraji şkaratçına terahih qadkin. 11 ay sultanı roca ma kavsa am şkara saltkin mukabele gavad beje per hoş. Kur'an'ı dinlemiştim. Duhoyinin ve ha Ramazan'ı دست کسی نکردی. ماه رمضان مهکا قدیما یا ایمان توپلامی در کسی جامعه دعوتی جامعیت که قرآن تیخوندن زخم خوشه. شو قرآنی خوشتر هست. قرآن جو پیغمبر نازل بوی خودش ترازی ما شوی خوشتر تشتکه. چند هزار مسلمان دنیاه. Türkiye 8 milyona. O 8 milyon gerek Kur'an'ı faydalanmış bebeği. Gerek faydalanmış. Zarok ema, malama, küflet ema, tak. Müslüman kısmı gerek faydalanmış bebeği. Evyan nimet ki şerefi Xuda de Kur'an jibo hatire Peygamber aleyhisselam 124,000 ev Kur'an'a harita dünya ve ahireti tevdeyi bereketa Kur'an'ı dünya ve ahireti tevnefiatı القرآن دینامیش بکن ایک دینامیش بک شریکی و قرآن ایک سایگی بد قرآن سایگی د پیغمبر علیه السلام د خدا جو راضی به ایک بو سبب و مقابله خود تعالی مو تفد عفو بک بد خاطر قرآن افضل مسر اسلام رابع اف دین محمد خاطر قرآن زانبن خاطر روجی زانبن خاطر اسلام زانبن خوش اسلام دور نکن اسلام خریطه دنیا و آخرت تفریه بیرقا نوریه مقابله نوره قرآن چقا خیره اگلی دینامیش بوه اگ بفشریکه و خوندنه اگل و توپلمه روجا قیامته اوی و تفته کف دفترامه و اجمه تفار بف شاهد